Ka Select Committee bala thau daga ying dorbar thau an ka Khasi Hills Autonomous District Council banjit benya ya ka kai phot jong ka Delimitation Committee halor ka jingpen bai ranti ya kisnong haki MDC constituency baper kala shem ya ka rai bakan board ya ka sur ki pat ba ban noy lam snong bat anam la ban yat persya ya ka mon jong ki Habakran sikilat pathai kubor hadin gejaya lang haka arpau tarik nailar arja arpusa uba pensingan NCM u Deputy Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council bat chairman ka committee uloong bagidon ki benta ba anam la ban penhun lot ya baro bat ka select committee kan bishar khaddu ya ki kam baro haka arpuai tarik nailar arja arpusa Ulihat hu bagi don kisnong ki balawan ra jing tho sa ka committee bakim kwa ban pen kenria na kawai ka constituency sa kawai pat don pat ki ba ang note ban pen kenria Uloong, barna kini ka daw kinhap bani penbiang taralang bakanam don ke jing kata. Kumban syukdo, baka jing yat trekam ke Delimitation Committee kalawan ra ru ke jing penjalan ya ke election MDC joko Khasi Hills Autonomous District Council dah henriu benai. Ya kebala deban penlong hau benai leber arjar pusau. Bagi sultanat tolong ba mentagas ni mereka bagi syong ya ke select committee. Henry hadin ba ke Delimitation Committee. Kalau submit ya ke report. Rengkat ki opinion ki jongki. Haka bagay ka ju ngila draft haka dur jongka amendment bill. Paling na introduce wah po ka house. Andre hadin bagi record ka ong ba kala long bangin na yo ban ya thirba ka bahaba pha hasle committee. Ba hadin ba ya gane ka bill la refer hasle committee. Ngila yo ki jingtho na ki shnong ba pher Nakasnong maurai mauro, nakasnong madan riting, nakasnong sopian mau kontro tiga bahap hakatiga nuspung, soy nuspung, nakasnong trong plem, nangta nakasnong diskiang, nangta naki tugi snong ki bahap hakatiga than malangkona, ramprai, barkunjuru nakasunjuk jongki nusunsyar snong. Kathan mau area. Bat mentakas ni nagalang jungi ki dukhat juga select committee ni ayo ban snap. Nalor ka jing tho ka bagi Aisha ni adin bala refer sa select committee. Ni ayo ban khot u ki menne ka por lai baje tam. Bat ban snap ya ka ege jing pen sngo jungi. Ba kum ka mauro ki kwa la kumnu bandang ne mau lai. Kum ka madan ting ki ong bala kumnu ngindang ne apo. Nung tumai nang ta ka thai sopian di badon baru kata po nung spung so yong ikwa bala nung kan wan ka mau plang sinong tong plan ka badon pa po mau sentang badang kwa banne nang ta ka sinong diskian ka badang kwa hi ban pa ano na po rambrai sya nung stoy ban ila snap ki baro mentakasi Kamde kan nugu bangida lendet bangida ko snam markmat bangida ko select committee bar hadin bangila snam nagalang jungi ngila syong bar ngila persangkat bala ban yai lang kan sur jongki bawan pisno yan re gidon stangkat ko kan lese ki bangida haban pek benia lagi di lese la shangi nang ikan biang in sa pek benia biang yan re ya ga egi besno jongki ngila persangkat bala ban snap at score but ban pediang izin ke park jungki lain no hang yang taile si WR bangi nimban si bagi na persang kat bala ban adjust bakin nom rithan bat bakin nom heathan ho ni sungsu nimban si idon gi bentang gi bangi haban ya isya nomor ba inang de ye tang la ndai di gon kususi kam kisno ngakap sor le ta sor gi inumai ban ben heathan ro nomor ba berarti bagi balong Dizep badon ka right ban tap di tangki rival dia kan khamsi tom hi bangin ia penangkat kerdan bagi kursi nong gendong tapi wala ka tarung na persangkat bala ban adjust jinga debat ka mau prem lawan anta jinga debat ka nong mai ka pentor bat ter yang ngis kam bagan gaji no nyumun itu ni kalau enggak ike ba job bat ini don setang hendak ban finalis selesai ya janmit but hadin la shay la sigi pakar ke bari de berposisi cekman kamu harap bentor gini sa plus issue ka mo prem maman gini sa plus issue kan kam long adjust ka bala kamu nak mulai gendut ka cekman
Na mulai itu kamu mau pertela ada selepas. Ini komiti WU Deputi CM baru kita khot kira ni kira dalam senior kan politik. Kelai berkat benia apa? Banyak kelai nak ai ke bagi layawan meneh. Ni ngi thangi la lahi ko masih 4%. Nak kibrio buat kibadon nak kita sinong segi nang siam ni gitu na. Tete kapor kadang pun senangnya pej pak kaki pori banwan. Ternyata mentah yang thangi we have done a lot of justice. Kalau mbak kajing temu jong ke delimitation ni, kalau mbak kumno ban reorganize, ban adjust, ban balance ya kajing don jong ki bodas. Tinre, apa den jong kata ke proses ke bang nile, kimi pat kisnong ki bawan dalade, lengkat bakasur jong pai ba ki ong bang mon ya kata ka jingle jong ki. Ya haba kimmon pat ngimla bat penbon. Komentangi berkat ban kumno ban kampenret ya kamaulah. Nre nila ka delimitation committee la recommend ban penmi ya kamauro ro na maula. Nre menta ka snong mauro dau pai ba hi kimmon tingle man hap snga kalong kutak. Bigidon di snong ki bamon kidon di snong pat ki bamon. Pingi hap ban snap lem lu ya ka sul do pai ba. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.